thung anh em căn lẳng về đâu có quay ta căn đá lắm này hey sút với còn ngắn thế á Gorilla Royal Enfield 450 anh lon zone đi thì về đâu chút mèng hey hết phải Solomon đâu mà Solomon này hiện nên cần thiết là in 450 lâu này nhá Okay. Ini lah kira aron talut lai po kamu. Lutang. Ibang to don mi. Khay. Hey, nó phải set up nó sao về? Good morning. Khay. Gan on theng thei hết lại ra kia. Lusai Hill Chief. Chief of the chief. Hey, shotgun kan ya? Tuan. Khôi lo mangen da don. Di zong hian da don ni chu. Hey, Samir bhai. Boss, lo boy em. Hey, gần kal khom chan to. Boss piece yate. Nampam na. Song coin. Pui te Quy định rất là Mukesh Ambani papa pui te đi hậu xa phục vụ từ hậu xa phục vụ từ họ tính Solomon so aru ka thil lei tur zong le to aru kin bai ka le an chief den an riat pui lo rút đến chữ đấy thì ticket có boss eti le ron so eta mai on rồi tay ra rồi man Halloween có mối về anh khủng ha status dốc tripia of the world lỗ là ập vào xuống phải không? Mà mình ring tổ về. Mà rồi ta sao local. Ivan ngày hôm về lối chỉ bay tên. Adam luôn. chẳng còn về quá mình sẽ phải đại đồng sẽ phải phép rồi đây với như cái số này để mình làm cái quay bộ saka cùng mình tan để ta Royal Enfield chuan tao bắt đi na tan Gorilla 450 với như cái phụ hông này đó nhỉ cùng mình chập chạp cụ đã chập chạp cụ ní ta cái shotgun 650 khác cái này mình là tôi hiện cái lô phụ hông đó chuan tôi là vậy thì nan Gorilla 450 với như của nó cũng cái này thì đó nhỉ căn lâu mù hay social media đó po cái lâu mù đâu nên một tuổi cái là muốn tăng chuan cái mà sản xuất ra đây kan đi sản phẩm sai mà tăng sản phẩm nó đi đó cái này web trang xong nó phải với như thì nó còn nó cũng thế cái mang về thì đó nhỉ cái lâu mù khóc này hay với cái ta hun đấy tập cần mong đầu tụ là ngay đó tiếng của hun nó hun nó cần mong đó tiếng review nó hun thế cho thể chọn cần tung đó thì với nhiều hiện mình của sản thủ hiện rider
tu lu tak mai mania ding la lo se ken to chu tiam mi chu kan so ma tia na ko na hun bi na ni sa ga bi turin so lo ya MS ra te ko he lo so bi se Samir left it season. puhon na te anei pain adu zong ta sei turin so ma lo ne Mike Type pass chong la. Cái gì rồi, một lần sân đi tiệm nó đang đi đâu kia đi ta cho nên có ở mặt trái đó. Anh không đâu ấy cái nó mà này. Hey, với ni à, cái gì đâu cho nên anh live ta xuất xe các bộ anh người không hay cái anh xe sao mà lo được sẽ thiếu là để mà tụi nó hàng rồi cái bộ cái đồ em biết hết thì dùng cả cái để luôn phụ không tụi nó mình sau đi cái lo mà phụ lo bộ cái gì à masih alo mungkin dia soal nak kena ya hey lo me Enfield so rumah ni kan leng utpo de lo hat kok beda ni ya kesia ai arke dan ni sorry kan tu dah kan no mas lo kan lo ni maya aba kisu kan ti ve na sa min lo dong songa kan lo me ma so ni hey mi kal tan ya ni lo tu kan se na zoram mun sam zo fa te chúng ta hiện nay lồng thuกันสวยดูว่าอะไรเช่นเดียวมีเราหลุดสักประมาณเช่นเดียวหันเดียวละเราคุยกันที่เลนซ่าเลยถ้ามีเราหลุดสักเราthuกันสวยชนสมิเซ่โอ้ยนะกอริลลา450เฮ้ยตัวผมไม่รู้ตัวนี้อ่ะมิโซ่มีปุยเต้มิโซ่ไรกันเต้มิโซ่เต้นกอริลลาเนี่ยนี่นุลาเราพูดสวกจุดละปุยเต้เราในเวลาที่กันดูว่าฟิลต์ตัวที่กันเส้นนี้ส่วนกำมือตัวนี่มิลล์ว่ะโอ้ยราคาเนี่ยเชียงซอกกันหมดเลยอ่ะก็เราเห็นตัวนี้ตัวโอ้สันนักพันสีแล้วอ่ะโอ้ยจู่ใครชอบไปตัวที่ป่วยง่ายนะชาวเมืองส่วนกอริลลา450ที่มิโซ่ทลายเต้นู่นเลยป้าทลายตำซอกเต้นร่วงตะการทันในเทียทันหนุนครัวทันลงทันเทียตัวนี้วันนี้เยอะกระคูเข้าไปติดการนี้เวลาจุกันติดนุ่งชิ้นอ่างอาบักซูคนในตัวจะกดตะกันตาเลยตัวนี้好嘞，这边是什么？龙头版税，ส่วนวันนี้ยังรีวิวมินในสักตัวนึงอินโฟไบส์เรามาจากอินหมดเตะกันซ้อมมาอันนี้จู่อินเชียนหลงก็ยังใส่ตัวนี้เจ้าถิ่นนะวันนี้ก็ยังกันไปแต่มีรีวิวสักตัวนึงกันซ้อมมาตัวน่ะกันไปแต่มีรีวิวมินในสักตัวนึงกันซ้อมมาอีละว่าที่อันดูจบตัวละดีของอันดูหน่อยกันดิ้งได้ไงอ่ะเวลาฟิลยังเทรนด์นั้นเนี่ยการดันเดือบปีที่เขาทำโลกอันฟิลก็การดันเดือบปีหินนี่ก็คืออันไปที่ลอนตัวที่อักมาจันเฮียกันเช็ดเต็มจุ๊กอ่ะตัวน่ะดาร์กจังเว้ยอ๋อนี่ชินดาร์กขัดตรงเวลคันนี้เฮล่ากับโปรแกรมมันตาตัวกันติดเชื้อติดเชื้ออาจจะชีก็ไม่มาเราจะอาจจะจิตว่าคันนี้อันโหลดทิ้งเราปกติจะเราการดันที่นี่เป็นช่วงว่าอาชาเงินเพี้ยนอ่ะที่หันตีโลกว่าเราจะบอกให้เราคุยแบบช่วงมาจนส่วนตัวของคันนี้อ่ะบ่อยที่เฮ้ยอินเดียดูเป็นอะไรกันเรียกว่ามวยตีสองขั้นจนเฮ้ยตัวไหนกันไลฟ์เมกะ
Info Bikes Cars channel da lo like subscribe ulang pat maya chuan bike chan china ang lu to nga Royal Enfield atrangin Sharpa 450 engine mang bike pani ron chuana ania hei hi midam tak chuan in hei tuna India ma hianin 400cc bike arong chuak deuh ta sup ta Triumph 400 te poron chuaka thaviawa khami ron counter tur khan marketa share ron chu pui tur khan Royal Enfield hianin he bike hi anon siam Gorilla 450 anon siam anti na sa khop maya adik che lawa kakatlem kan soi thui dep la nga Royal Enfield in Himalayan 450 undesign te atira concept an sim te khan Gorilla 450 hemi bike hi a concept hi ong ve hal concept pa hi kalania bike pa hi sim tuma concept siam ani Royal Enfield khan chuan chu kunga vel kalta helaya covid ti be kan ti lui pha dei to khan dia amaro chu Royal Enfield in an kaldan thin ang thoin a adventure version kha arong chuak masa Himalayan masa thoin a tu scrammer ron chuak leang chia khan Himalayan 450 aron chuaka tuna hianin hei Gorilla 450 aron chuak le tani kha Royal Enfield kaldan version chimania midang in 400 thade de aron siam wanga ron ti chuak an ni lo ti kha kan soi masa duni ama tangin plan lo sa fek to ni chuanin a bike styling a hen kan bu masa potanga Roadster ania Roadster chu engang bike singe bike khal nom deuh khal hadam deuh bodyworks fading that tiamvel neilek look lo Sunday right vela hankal vedutana khalnon thadeu khopui sunga khaldutana traffic jam ata po khalnon thei amaro chu touring thideu de tina tura sim chu ni chiala chu tiang chu Roadster ania chu tiang bike chu hei hi nia an aming hi apuzo do nam ti kha aspect strong kan chia so kan en so do ni chonin ka soi to ang khan engine hi 452cc single cylinder liquid cooled Sharpa engine kan ya chu chuanin 40 horsepower 8000 rpm a pe choka 14 Newton meters of torque, 5,600 RPM maximum torque. So hey hi Himalayan 450 ang chip khani power figure a hen danglam na a omlova a chan chu he bike khandila Royal Enfield hi khovela market lin tu khawme kan ni atuna heng an bike sim zong te India ma chok an shalawa khovel mun sang an shala chutianga chuanin A2 license an ti Europe a kon license an pek da na hi A2 A1 A din kalchawa A2 khan hiam berani kum som pakwa tanga A2 license khan nei the dia amaro chu A2 license nei an bike khal thei chin ka horsepower khan limit ania 47 horsepower ai sang ape chok thei lo ni A2 license holder hoi bike kan khan thei ka chu tiam kha ang ho khal thei tu le an lei thei tu ra ron design chu ni ai chu ba chon hei ai sang hi horsepower hi an pek tir thei nge yang Royal Enfield hian amaro chu A2 license holder ka an targeted customer an ni wangin horsepower chu ano ti dang lam du lo ko ani thei tu na hian chuan chu tiang ani rual chuanin Himalayan nen khanin engine performance zong hi ai ang vek lowa pakhat chu adventure ania Himalayan 450 chu hei hi chu Roadster ania Roadster chu engang chinge ka soi vek to chu tianga chuanin ani phung diktak aron lan chu theina turin ECU mapping kan ti kha anon ti dang lam theta ECU mapping hian in asatakin heavy mechanical thil piston ti te khati kha thlap dang lam lo ma se achunga petrol lu da akan na da akan hun khati timing zong ka apoi ve wangin bike inang chi ko ECU mapping ka dang wang hanin i ap tho da nge akhal nom dan le atla cha thei da khen khanin thil ang thei nia chu tiang jon ta hian in ECU mapping anon ti dang lama Roadster nina ron pu chuak turin 450 Himalayan 450 ka athala wa tina lam ni loin hei chu khopui chunga za lek lama han ti teu zum nom thei turin 3000 rpm vela khan power thade ron pe chuak turin ECU ano ti dang lamani chuan thil chi sang dang lam a on trak mayam e helaya hianin Royal Enfield hianin he bike hi an launch kan internationally an launch kan Spain na launch that maya em tinge Spain na an launch oti kha ngai to na local thui be kan thui de la ka Royal Enfield hian in an designing house le tu na hetiang bike zong an design chu na hi England a train effect oti kha bike dang kan launch a po kan soi to ama ro chu helai hian a performance lampang a khal nom lampang department hi Spain na an tat maya chu wa chuan Spain khu Europe a chuanin kong nei tha le bike khal
nom the na turang kong free si nei than nia chulai hmula tak chuanin a bike handling lampang department siam thatu te Royal Enfield big ani chu soi ta khan in Spain a ma chu wang chuan Spain a launch ta chuan international lia khatia an launch ta ka khan akha tu te zong zong kon akhat nom zia an soi chak che YouTube ke la et tam zok chok an infector ring ta kha chu tiang ani wang chuanin roadster ani na kha apuak chua zo lo an hlawa Himalayan 450 a toa khatiang tlem aron modify ngot kha ani lo ti kha ela hel khovel muarum pho chuan du wang in Spain a han launch khel kha alo ni chuanin han en mai hianin thil tam tak intro ma engine ba ka acha se hi intro ma amaro chu chassis en ringot chuan ai nang viewa a sub frame kan ti hei helai atnung chin hi helai matka thei bon chin hi hei ti dang lama pakhat kha Himalayan 450 chu adventure bike kan ya sang de uranga ya roadster chuan ngai be khelo chuan hetiang a body kit thar bo theina tu henon ti dang lam theta chuanin chu aya poi mozok chu a steering brake angle an ti hemi a fork tun zong a do zong ani zong chu o hei hi aron ti dang lam ta ni Himalayan 450 rake angle I khan hei 4 degrees in atlema chu tuna hian a steering rake angle chu 21.8 degrees an ya a fork hi atung de lepa chu chuan aron pek tu chu steering arang don pakhat na a poi zum don chu ani ta ni chuan chu tianga a helaya a rake angle dan ta wang khanin swingam kem lo dang lam thet ne wheelbase kan ti ak ke ma le ke hnungin le ara na lai che han te hianin kha a toy ta shet ta 1440 mm ani to ta chu chuan arong gen le tu chu a che rang ni ngot lovin kongkuala apul rang dona akhan anu don I han traffic jam car ko han ti ta zum kha anu don ni chu roadster ka ti to kha roadster in arong gen tu chu ani don ani chuan a fork hi danglam le ta Himalayan 450 ka soilo thelo cham chu thil tam lu pai nan ba khan tam kangin inga tinge I adventure bike zo ka upside down fork arong ko ta henom full lo ti kha I ngai tu tam tam on thia helai hianin roadster in arong kentel pakhat chu inga mo chena classic looks ani tat maya chu mi ron pe tu chuanin 43 mm conventional fork telescopic fork anti a fork pa ngai arong kenga chuan lung lampanga monoshock thoka arong kenga ni amaro chu I asu thui thei zong hi adang lam theta ama lampang hi 140 mm asu theya lung lampang hi 150 mm asu theya chuan he fork hi Showa company siamani Showa chu Japanese company suspension CM to company lalu tu kan dia Honda ta ni ke ya chuan chu tiang ho siam chu nia a suspension ti a tha to tu ra ngai patang o chuanin akke hi arong dang lam ta Himalayan 450 ajon adventure bike ni van ke lian tu puyan on ta hi chon a diameter hi 17 inch anon bang me thum ta ni chuan akke nuwa hianin 160 by 60 hei semi nobi ang do block thread tire te ti hi sian siam ania hemi bike ta tu bi ka siam ni kung lamai 160 by 60 malama 120 by 70 aknung ke hi India rama bike siam entina hei foreign bike Saro jangan lang mute kan soilo. Yamaha de pon tam takan nei Honda de pon CPU anti a completely built unit anti de sumapat chatak tak khati ang nilovin India chu ka chon aket nongi 160 mang along ngai lo chu afai khatan 160 section tire ron mangani heng zong zong hi a scrap dan ina rom po chuak thei turin anon bu ani chuan a fuel tank hi han en heti zo han en hian kina I kan en phe ai kan lai phe lai kan thu soi zo a hianin nak soi zo mi close up video ka kanon la don thowa heti zo ma han en hianin 450 Himalayan 450 ka ingo chen anna ania amaro chu anno design anno tiktia 450 chu Himalayan 450 ka chu adventure bike ania fita tat tan na dura siam ani wangin liter so pasari lai petrol lenga ta hi chon liter so khat chau ani don ani chu wa chuan atira soi to a roadster ania tui tak zin pui kha a thei lo ni lovin Royal Enfield in undesign ani lawa a thei thowa e petrol ni thun sin de don tinan mai ta ni fita tak zin pui du ta chuan a footpack hi 30 mm in ai khai sang chawa nung shet boka handlebar hi adang lam da ka soi hi Himalayan 450 atang zelin ni ti kha kan lo shet do me don ni Himalayan 450 I 30 mm in he hi a handlebar hi aniam shet boka chu rider triangle an tia hetia han thuta
ke han da ti han kon hi hemi light train de hi mi tam zok mi thei tu rangin anon CMA 57 ve tania ei pe to bien ka ria an ding don vel mel ve ka ria ka tan chuan fi druk chung lam bang tan chuan in a chem deu mo ka hello ama to sapa ro khau sang de tan ko che pe men jun ki lo chuan kho pui chunga khan non turin 780 mm asi thai thi anon petani chu adik don viewing ka ria helaya aspect rong han en hianin amaro chu sapo te khal tura si be thonia sapa sang de tang ha chonin 30 mm sang asi sang chi om ini chon tam zo zo ma bo don lo ka chu ms te chu ma bo don lo mo ki ni ko ma bo don chon oh ka re om lo wa kan chun a thim vieu em Coi được. chun jong thong me ko me lo ka chu dang lo ma poi mo lo wa thì phone học lẽ cao lẽ chắc cao lẽ mày cho nên variant bắt thùng mà base variant hiện speedometer là hiện in analog aron bằng thì analog ông thì tu cái gì anh đây cái đâu cũng digital là ông chỉ cả cho nên chỉ đang lẽ ông flash anh thì chúng ta cho nên TFT display hi Himalaya 450 ami ang develop mà sẽ appeal lẽ software trên cái tin chắc để tăng làm cái gì atha ang rengbiawa i hemi etinan riding local taila khami kan ride kan kal da kha a record thi ka sia chuan chu aru ta kha kan share ka share me ki whatsapp am te chu chadon ge ka sia kong dum da kan kala khoi la ti in zo an bole ti ve kha do to do a record zewa share me kan ne ta Royal Enfield thi cover pum bu konin duna hianin heti wang chi a chuanin market nei lian ber pol an ia chu wa chuanin Amelia nen hianin temin an ti ban lai luan ni baya technology thar le ka chang kang ber bera i thuam ani heng ni pai kau hi chuan right mode pati aron ne power mode chu len 15 aron ke ang thau kha nia amaro chu temin an ron ti ro de wa traction control le quick shift da ti ber chu nei lo ti rang ni chu ni amomo ka se lo i chu a thau to viewing ka sia chuan i helaya aman hi ka soilo la in internet atanga kala kania aman hi nakina aman dik tak chu in tu chonin loma Enfield ta hian am nge ya bakalula helai pa en pa hian zo tula achiang do na ma se tunda kanin comment ka atira live te minute ni vera kal khan exam nge ti kha tak sanga do la chu wa chonin internet atanga aman kan moi ka ro soi ka ko don ani aman hi analog version kan ti atiamber aman chomber kha noi ni le singthum le sangko borvel ani dona chuan TFT display nei kha noi ni singli sangko chuan flash an ti hemi atrial do bi ki lian nge ti moi ni flash ka apol mo apol le hi flash an ti bi ka kha apol hemi achasi te pol de utro apol ka khami le hemi rong bi ki ni ta chu atobera nuoi ni singa sangli borvel ani no ni borvel kan tina chan chu a ching ka shebi go kina to men feel da in zo ching don chuan a base variant silver color plain top khat nal kati ber khat me gi zo nge atrial hin nala hetia Royal Enfield in anon ti trial vak na chan hi a color scheme tuna Gorilla 450 hi 1970s and 1980s vela chama khalai borvela an bike cheidu dan le khatim vela chama inspiration and black antia Royal Enfield na pangchoni a color chema flashy de le atrial dan chonin du sa atur om dona khatim trail boy du ta khan sil da pe no ma kha ke chon boy kati khok ma ya chon i gala khan sin dik lo ti le pat te ni china start ba ka ari boy gala shepi mi alawa khan sin gun de chu lo ma chon til pa chan pe zo du chu nung hi Himalaya 450 apo kan ito backlight hi anon pai peka anon ti da ni chang kang nga indicator hi backlight ani khala chang kang khop maya ka asan pa backlight tu tan kha di soi se kha om de wa khati thau kha din anon ti chhota thawa kam styling thau khan ke tira chuan hi tha ti em chan chu Royal Enfield thianin Hunter 350 anon siam to chu Royal Enfield du klur tele Royal Enfield du ngai mi alote a bridge ron kham tu ron do zom tu bike ania du na mi hi
Assam deu lek achak deu lek le man to deu lek chia Hunter ni na ang chia han ni do ding ka ria a chan chu tun pha chuanin Royal Enfield kana ti kha pai lian deu enge classic look deu patling bai mo Honda ni tu lo tang kha chuanin an bai nei ho ga tik tak chuanin option kha tlema Hunter a ron chua tak chia khanin Royal Enfield tu lead to age gap helaya po sa brama po A2 license holder an ti che kum som po tanga som ni panga ni sari cho borbel khatiam khanin ano bo ta ba ya loma Enfield te hianin AI tam hi Hunter hi chak chen ke sen jonin an chat chat pi ka ringa tu na hen tu samin an nei chat thelo zo ani me zo ka AI tam fe hi pa ta tu dam tak chat thei tu zo kan dia ni ta ka chon mo chuan chu ai man to de lek le ai chak de lek chi Royal Enfield tu ve si ma se adu tu nei chi lo ho tan khan hi aron du don tan ni tu na mi hi Gorilla 450 hi ka soi tong khan arong hi hemi ai hi indu lo ani chonin adum deu te a ko deu te a gold color deu te te silver ati kha ong tan ni a tra ani ko me chuan accessories chi sang an ne Royal Enfield bai re hian accessories aron chom vak zela chuan tra ka ti ber na chu research and development na sali tu kal pui ngai lawin bike patni apoi mo ve a engine components in drone si ma se ani na dam na anon siam chu ki hi tha ka tia chu Royal Enfield kalda pung thar tu na anon ti chokin ni na ki zela ho dang anon ti chu zel do ni ka ria chonin an en mai chon Royal Enfield product zo ma hen hi career rep per ala ni ria ma se ka khatsin bi lo ti ka se don le dan na khatsin nun de chu lo pen chu impon ni se ka Gorilla 450 helaya enge technical spec review kanon ni thecho ni maya kila an khatsin hun ate te an yu tak tak em roadster ni na kha pu zo tak tak do nem nge dia alon na thon ro ti chu kan la sei zela chen kon se ka sei the to ni sela chuan Dome Enfield te ka zela tu ran sang ber kan pa cha Dome好了，我在这个广州把车呀，呀嘿，Gorilla 450 啊，yang kalau ni varian pangaw ma, tu santur kalau pangaw ma, tu nak kan mula ni, aman kerja tak kan aman tu kan dia, tu nak aman aron soi hau ka, aron soi tinggal ka, kalau showroom price ni, showroom price ni ya kalau ka, on road price, ini price ni sampai antar lang doang nak kita. Cái program tổng cộng hiện tại là từ ngày là soal cái thì top biên là stop anh em mà vô biệt cái này thì nó là accessories cái tại headlight grill thế để gặp thế hàng số không ha ở cái các ông các cái này là sản phẩm chủ yếu cho cái gì để về đó cái ship boy cái ship này là ship đơn tiền chúng tôi chú ship boy chú anh thật thế thì đó này thì kan với như vậy tôi sẽ cố gắng so bi pakat kala ne ya eta kan se eta na chi da sa ne sa sa ta ha kan do ta chuan mi go ve tak pakat ne ya ani e lai de kan do ta mi no mai ku chi la eta do chuo se sa la ke ya ka du song de sei tu rin yo song ha thế này nên hoa mi đến này tìm về nghe thì số bộ các chúng em đó sáng tay các bị số cái số còn sẽ tìm số người ta cả cho thì hey very loud số cả thì Enfield fans stand so nên cái interesting để tên là gì kan Enfield the trunk bike model số thằng họ huy thì anh hey after launch trunk kan số lên ta tin nhà nên bike và thì bắt thùng về thì kan launch để giúp mình cái gì à tuần thái Indian company à, cho nên launch temper Enfield thì cắn thì mấy ổn bằng cắn cắn tia, anh đang nói Enfield rồi còn khẳng đâu anh cắn thì thế qua thì nghe cả số về đâu các anh tìm em, cho nên thấy anh còn những cái cái này cho anh nhưng mà này for one và cắn ta scrap nó swap ta scrap for one scrap version này đó thì mua thì tiền trông cái tia scrap phí tổng mấy đó là thì mua thì cắn đầu tiên thì mua vào chú, hay là launch hàng
concept เลย aspect สมมุติส่งเนี่ยนะฮะง่ายค่ะแล้วนี่เราเนี่ยซานี่roadster ตัวข้างเลยที่มันเล่นรู้ว่า development local เด็กตัวข้างเรานี่ตาเตียงสมส่งกับผู้มวลที่เราใช้ตัวส่วนผู้มวลที่ใช้ไม่ขัด Asprocket ก็ Asprocket ที่Himalayan 450 คัน47ที่เป็นที่อารมณ์เตะเช็ดตาเตะเช็ดคันเฮลายันดิจินัผู้มวลที่ใช้ ECU setting แมปปิ้งส่งเนี่ยคันเฮลาตัว speed ตัวสร้างเทคตัวเลยขัดเตียง response นั่นตัวส่งข้างเนี่ยจุ๊บข้างข้าอารมณ์หนึ่งเราตาจนไอ้พวกเรานี่เซ่ก็สวยดูส่งก็จุ๊บมวนเตะข้าให้กับเราเบลเจียงเวนัสซานี่ชวนนี่กันเชียร์อะไรตัวนี่ทุ่งกัลตาเวข้านี่อ่านว่าไม่โดนเนี่ยงากันเราที่นี่ก็จุดที่น่าสวยตาหน้าดักขัดกัลตาเวข้านี่เฮล่าเฮเราดิ้งชอบโดนตีเสียจุดที่รู้ว่าจงขัดติดขบเชียงเกี่ยนักเชียร์เบียร์ลำปังให้ที่ทรูไลเซนส์ให้ดิ้งเงินจุดเตียงจงตีส่งเฟียเฟลตักไม่เราสวยชั่วไปค่ะมิโซตานจงผู้มวลแต่เฮงไปรีวิวอะไรเตียงแล้วจนเลเจนด์บิ๊กเสียอารมณ์เต็มเลยส่วนนี้ก็เชียร์ช่วงวันวันเดียวกันคงไอ้ตัวเป็นลบเดียวที่จะให้แค่ไปลอนข้าบาร์เซโลนาสเปนนะวันเดียวสุดท้ายเนี่ยนี่ส่งสารีสาธิตส่งที่ปารีสอินเดียสนาซิงดาวลีเลยมิดส่งมาแค่ข้าลอนชากันถ้าฟังดาวลีเวอร์เพ่งก็จะไม่น่ากับปีตั้งมั้งเราก็มุทิสันตาตัววิดีโอก็แกนเลยตาถ้าเราสวยช่วยตุนไล่โคลนแต่อัพเชนโจนี่Enfield Instagram page แบบกันเนี่ยโจนี่ Enfield page กันแท็กตามมันนี่เลยอย่างงั้นที่เงี้ยเลยที่ข้านี่ยังไงโคลน what is coming ที่เต็มอย่างเงี้ยมันเต็มเดี๋ยวข้าน้องโพสนี่ให้มีรางไทยตุ้งข้านี่หัวกันสิโคลนที่ที่ผู้มวลเตะส่วนข้านี่คอมพานีช่องอินอย่างนี้ copy นะซานี่ที่ไม่ให้มีอังเดลตัวเตะroadster version ให้ที่อังเดลตัวมาเซอันนี้เชี่ยเราเดี๋ยวบางทีนะครับโคลนอันที่ไม่ไอ้ยัง copy เดี๋ยวบางทีเราโชว์นะซาข้าRoyal Enfield CEO MD Asia motor company motorcycle Asia Motor Limited MD Royal Enfield ในตู้เตะSiddhartha Lal Khan นี่นะสวยจูข้างกันตุ้มมันนี่หรอวะกัน audience เตะกัน ride เตะกัน ride มาเจ้าว่ายังไงอินดูดิ้งกันโซ่เจ้าว่าplastic toys มันเป็นอะไรล่ะส่วนให้มี true motorcycle Royal Enfield DNA เตะตัวซีมินเป็นรูทีนส่วนcoming out จุ่มเงินเพลงที่กำลัง develop นี่ที่ข้างสวยตาจนต่อฟ้าเราง่ายแรงกุละยังไงโคลน world ให้มีโคลนที่ให้มีมิลตัวให้มี version ให้มีรอนเอลตัวเพียงนั้นส่วนเลยมาเราสกินนี่จะ leading กันนี่ตรงที่ข้างอารมณ์ต่อว่าถ้าวิวว่าจนรุนแรงเป็นซานี่ดูไม่ผู้มวลเตะสวยอย่างข้านี่Enfield จูpush rod engine นั่นนี่ที่รีคุยที่ตั้งข้างนี่ปฏิบัติได้เป็นทันละมาเรา generation กันนี่ทักเสียละไปก็ตุนไล่มิลินเตะรถดูส่งเตะเลย adventure ไล่ตาเตะที่ข้างเราช่วยเสร็จตาส่วนมุ้งทางเฮลายา generation แค่ปุ่นสิตาเฮลายกันปาเตอร์วัวเล็กนี่การ generation แค่ปุ่นสิเฮลายาเตะรถเข้าที่ให้เก่งเกี่ยนี่ยังหมดเช่นอาจวนนี่อารมณ์ฝุ่นส้มเลยส่วนตัวนี้ก็เสีย450 lah tam tak atau ma rasukan high result kan sia tu angin he kan lah chapak lawa law sang de nen isal le de po tam tak atau ma kha ho tam ka chu he tu sa ma ni lo na ni chuan han ta 350 tu khop lo tan he bike ki enge helai kan hu the ya chuan ni tu na kan hu the servicing le spare parts and give availability tra sia chuan ni he tu ti om do ni ka shelo wa chu tha jong kan ni te se lo me Sarang cái số nào tôi sẽ thì các cái nông tổ làm ăn nông này đón tổ mấy ngã thì em bị Gorilla 450 hi booking thì đủ đan xin khát in booking thì thế đấy mà rồi hiện booking thì for anh nông về nuốt tổ á waiting period thì 30 days về thì đủ là anh ngay á số tiền mà đủ chuan tentative delivery date là bao anh phải á anh đủ tan chuan xin khát in booking thì thế đấy mà thì ha kan say ni kan refreshment de kan buat saya kan ka minta sakula apa te hi work around tu kan nei ga
อะไรนู่นมันส่วนที่ของไม่ตอนเนี้ย 你现在看水没这个你要看，就在那边，你看，这边。 ang president ten suan ron pal lo maya mase lai theng sil don ne Mai suki lampang ko. dam tlang em nó đi mua khác về samosa cái này đâu na hey test ride bike tour dia ate boy kai do na berman thawa Thao cái đó are batan chonin her so pathuang vel ania hanin ra khalchin te akhu bin lei streba khá là đẹp luôn. Hey, walk around, walk. Samiran. Hey, môi không bay. Bà phải dốc. Hey, phải dốc. Hey, thank you. Instrument class tadi. Ini. Ari te kan ngai thang o. Solo an herde. Brake lever te side stand te 450 Himalayan ang low khan in ron dang lambek to Swan alloy ron mga 17 level ita brake lever te hi etla hi moi ganti Achat melem. Chadon le to. Again nung hilaw enula. 160 niya pui mi ko mai. Kan soi na sa ni so. Tu na kalau khal chuak do na nga. Uvi hi mami varte pa ani Chính khá là lâu bị cột đâu rồi. Hello đi con lo à. Bắt hello về. Iphone nên đi được. Cái là 450 khal pas sampai call kan di tele. Rồi là, chưa xong không?
zo ra ma gorilla lo thang saber bo se me sam tu hen test drive me ka oh ama la ka chu thai lang te vek me ya ani chu Himalayan top ne mai ê môi khúc mày ê moi sang fa le tuk kan Ờ. ka mo xốp thầy lô xốp thế này lô ole hei tu la hian gorilla pro 15 zo ra ma ama saber turin an lan cha lo men chu lam pang hian ni bo se me ne kan pu so sin na ASP 12 te kan chu kur đồn mà môi mà pu tha le chung na ai ngay chỗ lô Ini tu non de soya. ngay lô ấy